Irani ni valve, ni robine y'amavuta ya peteroli yose ituruka muri biriya bice, ikontorora 30% za peteroli yose icuruzwa ku isi. So Amerika ishaka ko Irani isenyuka, total collapse, byanze bikunze igomba gusenyuka. Niba atayisenya hari impamvu nkazingahe zitandukanye, ari nayo mpamvu ikoresha urubyiruko, ikoresha abantu muri Irani ifuelinga iriya myigaragambyo muri Irani, bashaka guhirika ubutegetsi bigarurire Irani. Kubera iki? Irani yinjiye muri BRICS rero, BRICS irimo Ubushinwa, irimo Uburusiya n'ibindi bihugu. Irani yamaze kwinjira. Gusenya Irani ni ugusenya BRICS. Gushira abayobozi bumvira abanyamerika muri Irani ni ugushira abantu muri ni ugusenya BRICS, ryashira hamwe rindi rirwanya NATO. Ibigenzuye peteroli yose ikenewe kuri uyu munsi, bakeneye ko Irani ibona umuyobozi musha ugendera ku matwara y'uburengerazuba, ubumvira uko bigomba kumera kose. Ibi bituma Ubushinwa n'Uburusiya bagabanya ijambo ryabo hariya. Ikindi, bafite nuclear weapons bari bagerageza kubaka, ubutare barabufite ku bwinshi, kimwe na Niger muri Afrika. Niger nayo iracyari muri process, kimwe na Irani biri muri process. Ibihugu byose mwumva bitari ku ruhande rw'abanyamerika birimo kugiraho ibibazo. Amerika ipanga uburyo ibyo bihugu bigomba kugiramo ibibazo. N'amagingo aya na Irani iri mu kanwa ka Trump, Irani iri mu kanwa, iri muri mind, iri everywhere. Niger muri Afrika nuko imeze. Murabizi ko Niger yakubise kudeta, bamare kubita kudeta birukana abafaransa n'abanyamerika muri Niger. Base 201 barayirukanye muri Afrika, bamare kubirukana. Uyu munsi Amerika n'ubu ngubu iri kubaka urukuta rufungira uranium ya Niger gusohoka muri Afrika. Iri kubaka urukuta muri Ghana na Benin, ko n'ibihugu bituranye na Niger, kugira ngo bafungire uranium ya Niger kugera ku isoko mpuzamahanga, tije ku isoko ry'Abarusiya. Kubera iki? Niger ni landlocked, bashaka gufungira Uburusiya. Ariko rero hari ibindi bihugu nka Congo twagisize. Ico nico rero nyamukuru, the oxygen of the machine. Reka tuze muri Congo. Amerika irayikeneye. Nimba ivuga sa magambo, nimba ukeneye iyo ntanze nkaka mba ntumye utekereza ja gukora recherche y'ibyo mvuga. Congo niyo moteri, niyo oxygene y'imashini zabo, niyo moteri ituma imashini zabo zikora, ni oxygene y'imashini zose. Abantu bavuga ko Congo ari igihugu gikize. Oya, Congo si igihugu gikize. Ibyo ni amagambo y'abatabizi. Abavuga ngo Congo ni igihugu gikize ni ukutabimenya. Congo ni essential, ni igihugu kiri essentiel, ni igihugu kiri ngombwa kugira ngo isi ya none ibeho, technology isi ya none ibeho. Congo ikontorora ifite 70% za cobalt ikoreshwa ku isi, 70%. Nivuga ngo 70% ni ubutunzi bw'isi ifite bwa cobalt. Congo yonyine ifite 70%, ibindi bihugu bifite 30%. Congo iyi cobalt nayo igasubira ikajanwa mu Bushinwa. Ubushinwa akaba ari bwo buyigura, bukontorora iryo soko. Reka maze mbibutse nituvuga ngo ifite 70%. Ibi ni 70% y'ubutaka bumaze kuba explore muri Congo, ni 20% gusa. Bavuga ko ari hagati y'10 na 20 ubutaka bwamaze kuvumburwa bwa Congo. 80% ntibuzwi. Niyo mpamvu Amerika yasinyanye amasezerano na Congo ivuga ngo ikeneye critical minerals. Critical minerals ahantu ku butaka butaravumburwa, budafitwe n'Abashinwa. Rero nico bivuze. Ibyo bise ngo ni first offer asset. Iyi first offer ni ukuvuga ngo ahantu hazavumburwa hose bahabahe, bakeneye iyi cobalt ya Congo. Isi y'ejo hazaza ikeneye Congo kuruta ikindi gihe cyose cyabayeho. Iyi telefone ufite ikoresha colta, tantalum. Congo ifite colta 80%. Isi ikeneye kugira ngo izi smartphone zose, amamashini yose, ibi tubona amateleviziyo, Congo iramutse ihagaze, iramutse ifunzwe, iyi telefone uhondeberaho, iyo televiziyo uhondeberaho, iyo mashine yozima. Hypersonic missile zikoreshwa ku isi bituruka muri Congo. Ibi zose bifite inkomoko muri Congo. Gukuraho Congo electric vehicles, imodoka zitwarwa n'amashanyarazi zahagarara mu mihanda, zapfa. AI yahagarara,
inganda z'abanyamerika zohagarara, nyinshi ku isi zohagarara, yewe si z'abanyamerika, inganda nyinshi zitandukanye zishobora guhagarara, zigahagarika, zigafunga ibikorwa completely. Uyu munsi inganda z'ikoranabuhanga zidakoresha ibikoresho za Kongo ni nke cyangwa ari ntanazo. Isi ntibivuga mu magambo ariko barabizi neza, niyo mpamvu bashaka kwigarurira Kongo uko bizogenda kose. Believe it or not, Amerika igomba kwigarurira Kongo, si negotiation. Bayihanganiye n'Ubushinwa, bayifashe gutya. Isi ntishaka ko mumenya yuko ari mwe mutima w'isi ya none. Barababesha ngo Kongo ntigira amahoro kubera ibibazo by'amoko kuva kera. Ntabwo ari ibibazo by'amoko, barababesha. Intambara muri Kongo ntabwo ari ikibazo, ni igikoresho cy'ubukungu. Ntabwo yizanye, ntiyavuye mu kirere, yarapanzwe, ni system. Iyo igihugu gifite amahoro kirigenga, kikagenga igiciro cy'umutungo wacu ku isoko. Ariko iyo igihugu kiri mu ntambara kirakena, cyamara gukena kigahenduka, cyamara guhenduka kigasabiriza. Nkuko wirirwa ubona Kisekedi azenguruka hirya no hino mu bihugu agenda asabiriza, asaba amafaranga, afite umutungo utagira ukungana, yirirwa mu bihugu byo hanze mu madiplomasi asabiriza igihugu gikize. Intambara rero ku bihugu bikize ntabwo ari ikibazo, ni discount, gitakaza agaciro economically, noneho kikagurwa ubusa. Iyo amasasu adahagarara muri Kongo, amasezerano abasinywa mu mwijima hirya no hino mu byumba, kandi ntawubaza inyungu z'abaturage ba Kongo. Iyo basinya gusa gutwara, ntibasinya kuzanira abaturage ba Kongo, ntawo bitayeho. Ariko tukibaza ngo who really controls Kongo? Ninde ukontrola, ninde nyiri Kongo, ninde uyifite? Reka turirebe. Kugeza ubu nyine Ubushinwa nibwo butwara 80% bw'amabuye acukurwa muri Kongo. Wumva impamvu Amerika iri obsessed, irwaye, yasaze, igomba kubona Kongo, igomba kubona byanze bikunze. Imyaka 20 ishize Amerika yari ihugiye mu ntambara hirya no hino ku isi, yari mwishaka kwigarurira amavuta, petrole. Ariko baje bakanguka bicura gukinga bwakeye, Ubushinwa bwari maze kwigarurira Kongo. Basanze future idakeneye amavuta cyane, kuko ikeneye cobalt ya Kongo, kuko ikeneye coltan ya Kongo, lithium ya Kongo. Rero barashaka kuyikuramo Ubushinwa uko bizogenda kose, bashaka kubirukana, bashaka kubapushinga kugira ngo bigarurire Kongo. Niba tayigarurira, intambara yindi yikoranabuhanga bazayitsindwa. Ikimenyetso, reba Lobito Corridor. Lobito Corridor ni umushinga wo kurwanya ibikorwa by'Ubushinwa muri Kongo. Lobito Corridor bawuvuga nk'igikorwa cy'iterambere, nk'inkunga, ariko ni ikinyoma. Ni pipeline yo kujana umutungo wa Kongo iwuganisha ku nyanja ya Atlantique, igaburira inganda z'abanyamerika umutungo wa Kongo. Ntabwo ari igikorwa cy'amajambere. As long as intambara itari kugera kuri Lobito, nta kibazo abanyamerika bafite, kuko ibikorwa byabo birakomeza. Niyo gahunda bafite yo kuyubaka ngo bashire, batwara ayo mabuye, barwanya Ubushinwa. Tazara Corridor niri mu burasirazuba muri Tanzania igana kuri Ocean India. Iyo ngiyo ikontororwa n'Abashinwa. Nuvuga ngo Abashinwa, Abanyamerika bari bakoresha, bazanye Lobito Corridor kugira ngo barwanye specifically izi corridor z'Abashinwa zisohokera muri Est. Tazara na Lobito Corridor ni imishinga ihanganye, ni ibisirikare bihanganye twe tutabona, bari muri competition yo ku rwego rwo hejuru, ariko ntibabikwereka, ntibereka Kongo yuko bo bari muri competition. Ariko abategetsi ba Kongo barabizi, abaturage nimwe mutabizi. So izi Tazara Corridor na Lobito Corridor simpuhwe bagiriye abanyekongo. Aba bose bari mu ntambara yabo yikoranabuhanga. Kongo si igihugu gifite abaturage miliyoni 100 kuri bo, niriyo estate idafite nyirayo. Kuniko kuri, believe it or not, ifite umutungo udafite nyirawo, ifite umutungo ariko ntifite uburyo bwo kuwurinda, yatejwe intambara idashira. Ivyo bintu bitatu mu bucuruzi, umucuruzi w'imbaraga wese ababikeneye nibi ari inyungu kuri we. Naho igihugu gifite imbaraga nkeya zo kwirwanaho tikigira ijambo ku meza y'ubucuruzi yo kuvuga ibiciro, ku discussing ibiciro, ahubwo kiba kiri mu biribwa, muri menu y'ibyigwa. Ntabwo Kongo ari igihugu cejo hashize, ahubwo ni igihugu cejo hazaza. Abatekerezaga yuko
Kongo irakize, yatwawe gold n'ibindi barabitwaye kuva kera, ariko ubu ngubu bayikeneye kuruta more than ever, kuruta ikindi gihe cyose. Iyi niyo mpamvu isi yose iceceka iyo amaraso ameneka muri Kongo, abaturage bakicwa n'inzara. Abanyekongo n'abandi banyafurika muri rusange bagomba guhagarika ibintu bitatu, kuko izo zose kumeneka kwa amaraso muri Afurika ntacyo bibabwiye. Bagomba guhagarika kwemera narrative babwira ko intambara ari ikibazo cy'amoko muri Kongo. Hoya icyo ngicyo muzagikure mu mutwe, ntabwo intambara ari ikibazo cy'amoko. Intambara nico gikoresho bakoresha kugira ngo bakomeze gusahura. Mugomba guhagarika kwemera ko amahanga azabakiza. Nta gihugu kigeze gikizwa n'abandi, icyo ntikibaho kugeza kimenya agaciro kacu cyonyine. Nta gihugu amahanga azaza kugirira impuhwe, bari muri interest zabo, mu nyungu zabo. Muhagarike kwemera yuko uwo mutungo wanyu usohoka nta jambo mufite ku giciro, kuri price. Ibyo ngibyo sitosha, muzahera mu bukene. Abanyekongo, abanyafurika tugomba kumva ibi, tutabyumva byanze bikunze tuzahera mu bukene. Turi mu biribwa kuri menu. Solution imwe rukumbi ni uguhagarika uko Kongo yibona, uko ibi bihugu byacu byibona. Ntabwo Kongo igomba kwibona nk'igihugu gikennye cy'impunzi, ahubwo igomba kubona ko ari igihugu kiri essentiel isi ikeneye. Kongo imenya agaciro kayo, amasezerano ku meza yohinduka, ibiganiro byotangira guhinduka. Ni ukuvuga ngo ko mwamenye agaciro kayo, iyo ntambara bayiteza itangira kubahenda nabo. Aho niho amahoro atangirira kuboneka, niryo zingiro, the oxygen of the machine. Kongo niyo nkingi ya nyuma isigaye ngo iyi shopping list izuzura 100%. Kongo baramutse bayigaruriye Abanyamerika muri iki gihe tugezemwo, ibintu zohinduka. Baba bamaze kwishira mu maboko yabo, ariko kugeza ubu baracastragolinga nabo, baracayirwanira. Sinzi ko bazayikuramwe Abashinwa. Mu masezerano ya Washington Accord hari ikintu basinye gikomeye cyane Abanyekongo batazi, strategic asset reserve. Sinzi nimba zagaruka kuri aya masezerano, ni mu bikenera muzandike muri comment, nzabagarukire kuri aya masezerano ya Washington Accord. Arimo ibintu bitangaje kandi abantu benshi bazi yuko yapfubye, bazi yuko atashizwe mu bikorwa. Never. Nubu nyine AI y'Abanyamerika yamaze kugera muri Kongo, iri gucukura amabuye y'agaciro aho leta ya Kongo itaramenya ngo bimeze gute. Nukuvuga ngo irazi igenda ipima. Ubusanzwe leta niyo yakagombye kumenya ngo hano hari amabuye y'agaciro, igahamagara abashoramari bakaza guhiganwa bakayatwara. Noneho Abanyamerika bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bya AI. Bill Gates na Jeff Bezos, company yabo yamaze kugera muri Kongo, igenda ikora exploration y'amabuye y'agaciro. Ntabwo muzi ngo Washington Accord yarapfuze, hapfuze yo kwambura FDLR intwaro, ariko iyo mabuye y'agaciro irakomeje. Niyo mpamvu mbabwira ngo Amerika ntiza ku isoko ngo ize gucukura nk'uko Ubushinwa buzana, leta yaba ari ibikora. Ahubwo Abanyamerika icyo baba bashaka nuko bo basecuringa deal, mwemerera abantu bacu kuza gucukura. Washington Accord ihishemwe amabanga, bamwe mwagiye bavuga ngo imyaka ngo 99 ngo nini nani. Hakuna kitu kama iyo. Kongo yaragurishijwe. Bivuze ko cobalt, lithium na coltan byose bigomba kubanza kuza mu maboko mu ntoki z'Abanyamerika mbere y'uko Ubushinwa buzikoraho, mbere y'uko Ubushinwa buzifata. Abanyamerika bagomba kuba bamaze kubaza kuzifataho, akaba aribo basetting igiciro, akaba aribo bavuga uko bigomba kumera. Bitagenda uko nuvuga ngo tuzikeneye, nivuga ngo tubikeneye, nibwo Abashinwa babifata. Intambara muri Kivu no muri Ituri, Amerika ireba nka discount, ni discount strategy ituma igihugu gihenduka, ituma imitungo ihenduka. Babibona kuri make, tibabidinga ku mafaranga bakagombye kubigurishaho. Ituma igihugu kiguma gifite intege nke, kidashobora kwirinda, bagahora bateza amaboko kugira ngo amasezerano y'umutungo asinywe mu mwijima, asinywe ku gaciro gake cyane, maze agaciro ka Kongo gashirire mu ntoki z'ubucuruzi bw'Abanyamerika bw'abazungu. Tugana ku musozo, iyo urebye iyi liste yose uhita ubona ibintu bitatu Amerika ireba resources, ireba lithium, ireba oil amavuta, petrole, cobalt, ikareba coltan, copper. Ibyo byose bituruka he? Ibihugu biherereyemwo barabikeneye. Ikareba connectivity, subsea cables cyangwa se amakebo ya internet akwirakwira ku isi yose, aca mu nyanja, na shipping lanes, inzira z'ubucuruzi bwo mu mazi n'amacables. Amerika nibyo yitaho. Ibihugu bicamwo barabikeneye, inzira bicamwo barazikeneye, izo canal zose barazikeneye. Bagasaba bagakenera control kubw'impamvu za gisirikare, military bases. Ahantu hose hari geographically strategies geographique barahakeneye.
iki ngiki abantu bagomba kucumva. Iyi influence y'abanyamerika uburyo bwose bushoboka aho hantu bagomba kuhabona. Amerika rero ntabwo irwanira ubushuti allies, reka ibyo byararangiye, izo biri gutambuka. Ubu nyine Amerika iri kurwanira asset. Mu myaka ya za 50, 60, 80 bari muri alliance bashaka kurwana kugira ngo bigarurire, bubake alliance zikomeye, kuko ibihugu byarwanaga birwanishije abasirikare. Ubu ngubu ntabwo isi irwanisha abasirikare gihari. Warfare byarahindutse, barwanisha ikoranabuhanga, barwanisha ibitero bitandukanye, nama misile. Abasirikare bo ku butaka barahenze. Ubu nyine rero bari gushaka uburyo bazarwanisha ingabo zitagaragara zitaje ku butaka. Izo ziva mu mitungo, muri asset, muri resources. Mwabonye uburyo batsinze Venezuela mu buryo butumvikana. Ntabwo batsindishije igisirikare cyo ku butaka, ni koranabuhanga. Isi intambara yarahindutse. Ubu ngubu rero niyo mpamvu bavuga ngo we need Greenland, tutitaye ko NATO ihari, Union Europeenne ihari, kandi ari aba allies. Irwanira asset. Inshuti urayizirikana, ariko asset urazigura, urazigenzura. Asset urayigenzura uko ukeneye, n'umutungo. Ariko inshuti muraganira. Ikikwereka yuko urebye uburyo Amerika n'ibihugu by'Uburayi na NATO bayitinya kugeza ubu nyine. Ukraine yateye Uburusiya bwateye Ukraine. Ubu ibihugu by'Uburayi Union Europeenne iravuga ngo ntitwobyemera. Kandi Ukraine ntabwo iba mu bihugu by'Uburayi, tiri muri Union Europeenne, tiri muri NATO. Ariko barahagurutse mu ntambara. Ariko uyu munsi Amerika iravuga ngo we need Greenland. Ibihugu by'Uburayi bikavuga ngo tuje muri negotiation. Ubu tuvugana abayobozi bo muri Greenland bari muri Amerika bakora negotiation, kumvikana, mureke kutugura dukere, yani nukubasaba sovereignty ntirebwaho. Ariko kuri Ukraine byabaye ikibazo, ariko kuri Amerika wayibo ni boss w'imitungo w'ibyo bihugu byose. Muri bihugu byose rero Kongo niyo yonyine yihariye, kuko Kongo ifite ibintu byinshi icyarimwe Amerika ikeneye. Ifite resources, amabuye, ifite connectivity, ni umutima wa Afrika. Ufite Kongo uba ufite Afrika muri rusange. Ugenzura Kongo ubugenzura ejo hazaza h'inganda zose ku isi. Niyo mpamvu Kongo ariyo target ya nyuma, ariyo prize, final prize ku banyamerika, nico gikombe kurusha izindi zose. Aho ngaho niho amaso yabo areba, kuko utashobora niba dagenzura Kongo tibazagenzura ejo hazaza. Abakongomani izo murabiziteguye, murabizi. Abaharanira kwibohora, abaharanira amahoro bagomba guharanira kuja ku meza, bave mu biribwa, baharanire kugira ijambo ku giciro cy'ibisohoka mu gihugu, baharanire kumenya akamaro n'agaciro igihugu gifite ku meza y'ibiganiro by'ibindi bihugu. Nzira niyo yonyine. Bitagenda uko bazahora muri menu, bazahora mu biribwa kuruta uko baja kuri meza yo gusangira n'abandi. Tibazaja muri win-win deal. Twavuze byinshi, ariko reka ngusabe kugira ngo uhumuke, ahubwo wumve, usobanukirwe. Abari mu buyobozi, abari imbere, abaturangaje imbere by'umwihariko bagomba kumva ibi. Kugira amahoro, Imana ibarinde. Mwari kumwe na Director Gaby, ni kuri Afro Media Live.